بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. Masih kita niuha رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. Miabot na kita niyo pabab adab at-ta'am, pangaddatan aturan marayaw simpagkaon. Bab lawang pangadjian la ya'ib. Ma ma'na ya'ib? Ya'ib dengan fi'il 'aba ya'ibu. Manalla salla. Manalla. La ya'ib ayaw manalla ta'am pagkaon. Minsan laon mo yung pagkaon. Mihan ko lang mangi pakaraon pagkaon mo yan. Ulang bihain. Pagkaon bukon marayaw. Tama? Mangkaw hulmaton sintao, ayaw ko manalla pagkaon. Sa bangkaw ka amuhan, kaon kaw, bang di, na yun nasadya ko kumaon. Ada po ninamuin, salaon mo pa. Hada la yajuz, khilaful adab. Tamam? Babu la ya'ibu at-ta'am. Lawang pangadjian, ayaw manalla pagkaon. Wastihbabi madhih. Gaman piangindayaw mustahab an tamdahahu in bantuhun. Lang mo masarap pakaran pagkaon yan. Masya Allah. Way lumanab. Pakulang mo na kinambiha ini pagkaon dayaw. Tamam? Ayaw manalla. Matauran bihaon kabataan. Di maingat sin Adam. Tabitun pabay sin tao. Pakaunon. Adjalan tugnaan sin tao kataan. Pakaunon man siya rin doon. Magkuli-isong yung bayhoon. Kulong na masarap pagkaon nila. Way bihain. Nako manalla. Tamam? Ang kuri kumaw na yun. Nasadya ko kumaw. Kung musallaunin, ibutang kay musimano siya. طيب ممسك إذا حديث بابنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. Dan kan Abi Hurairah keridaan sa Allah Ta'ala na musa. Ma'aba Rasulullah. Wayruun nakapanalla in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aba ya'ibu. Ib. Aiban. Tamam? Wayruun bakas nakapanalla in Rasulullah pagkaun qattu. Abadan. Salama-lama atawakan waytuun. Abadan. Tamam? Inishtaha. Bang niya kanapsuhan. Ishtaha yashtahi. Akalah kaunun niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kariha. Bang kahukawan niya. Niya kabayaan. Tarakahu. Tinggalan niya na sa jim pagkaun niya. Di siya manalla. Mafhum? Nah, makatan yung pangadjian day doon. Yung Muslim. Di siya manjari. Manalla pagkaun. Amuin hilabot maun kaniya. Pangagad niya ha. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab. In manalla iha pagkaun. Manunju kisin. Takabur. Imano siya bihan.
Takabbur iban yadullu ala taraf. Amoy manunjuki pa amoy nin siya basa di maghalqa ni'mat. Di maghalqa ni'mat. Nah, kan dari kita manjari mama hauno-uno na ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari. طيب وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمة فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم أو نعم الأدم نعم الأدم الخل رواه مسلم. لأن كان جابر رضاء سيسن الله تعالى سبنان تدين رسول صلى الله عليه وسلم سأل أهله سأل nangasubusya hakayba ng ahli niya kayba ng kaasawahan niya sin udum. Ma ma'na al-udum? Udum ja bi dhammi ad-dal baris dapan ng dal udum jama' sin idam. Ma ma'na al-idam? Lamay. Amin ka paglamay mo sin pagkaon. Nangasubusya nung mga lamay niyo rin doon. Yasubunin kayo wala na asawa niya. فقالوا إنغيكن يا ما عندنا ويل لون يكاتو لمي إلا خل ملينكن بنيجار. ما معنى خل؟ يا بنيجار. تمام؟ ويلون لمي مرا لون يمبيا ما أسلميني nakapini pagduruis. Nah, sandung Rasulullah wayru misan lamay habay kabakan amurain binigar. Nah, unin sambung sin Rasulullah. Imiyambahin Rasulullah way pusim binigar yan. Di kahunahan siyan. Biya ini nanalla. Qala fada'a bihi. Tiyawag niya. Dahan yulong niya mali. Siyukat niya. Dahan yung maring binigar. Faja'ala ya'kul. Hinang sin Rasulullah ya'kul. Nagkaun na rin doon. Naam, inlamay niya, unang paglamay niya sin tinapay niya, binigar. Faja'ala ya'kul, kimaun ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaqul, iban pag-akin niya, pag-iyan niya, ni'mal udumu, awil udumu, al-khallu, sarayaw-rayaw long niya, lamay, al-khallu, amunain, suka, binigar. Gaman, biyan tugsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya siyalla. Jahid bihatuin dayaw sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kumbi singkato tanyo bihaon. Mararata na kamo mangkita butangan mga pagkaon mo kun marayaw allalaw. Ay napakarawakal si mataw na manihutang kato. Taway napakaraw lamay marayaw mura kumanin. Tamam? Nah. نعم الأدم الخل. تمام. Nah. Ang ko kawutangan pagkaon mo kung mamalanab, kawutangan ko mga tiula itong naglalantap na namin sa pawakwa, naiga na siya, jabukon na kaw, sa lao mo lang, may pakaraw lang mo. Isa mengat mag-adyalim mataw yan. Sa mga pakaraw na namin si mapagkuan nila yun. Ayaw na yan. Tamam? Kaw na siya. طيب باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. Lawang pangadjian bab ما يقوله unin hipamung man hadara at-ta'am simanu siamu innaka hadir sin pagkaun wa huwa saim sin insya puasa siya yaun nagkaun liabot siya nagjajam puasa ko. Idza lam yuftir apabila siya di muka. Unin hipamung sin tawid. Itaon ta. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي أحدكم
فليجب. فإن كان صائما فليصلي. فإن كان صائما فليصل. وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. Dan kan Abi Hurairah keridaan sin Allah Subhanahu wa ta'ala namung siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya. Ma makna idza du'iya? Apabila. Ma makna du'iya? Mabni lil majhul sin da'a. Da'a na nawag-tawag siya, tawakan ng invite siya. Du'iya bang siya ma-invite, siya ma-invite. Apabila siya mataabit, maun pa pagka-jamu-jamu, pag walima, pagtiyaon. Idza du'iya ahadukum, apabila mataabitin hang katauran kanyo, falyujib. Ma makna falyujib? Na sumambag siya, sabahun niya. In lam dinun lam an amr, kandaya majzum bilam al amr. Falyujib din fi'il ajaba yujibu, falyujib, sumambag siya. Na maganda in hukuman sin sabahun mo in panaabiti kay mo pa mga pagtiyaon bang wayro unda para kala hiyaram sin syara day nung pianglangan suway ako madto kapatutid to sin tay manghud mo Muslim day doon kayo bukun bang ko invite hindi ko kumuha mangdada kay tay manghud mo Muslim sinuway ron day sab amon hinang mangi di ko madto eto man dyan na. Fa in kana sa'iman, apabila yung kaunan niya puasa, falyusalli. Falyusall. Ma makna falyusall? Salla yusalli? Sumambahayang Hindi mo kunin makna na sumambahayang. Falyusalli in salah, in makna niya bahasa Arab, ad-du'a. Falyad'u du'ahan niya. Tiniyabang kau mataabit, papag jamu-jamu, pagkakaunan, sakali puasa ka ang pakuri, di na ka mamuka, na duahan mo na sa dilang umang man, tema iyampun sin Allah Ta'ala yung pagdusahan nyo, tema sin Allah Ta'ala yung pagjamu nyo, wang man, gandahan sin Allah Ta'ala yung rizki nyo. Duahan. Tama? Wa in kana muftiran, wang kaunan niya sa muftir, at tinabukon siya puasa, falyat'am, na kumaun na siya. Mag siya makahadar sin pagkaon niya, pagjamu. Bang siya puasa, duahan niya. Bang siya muftir, ma makna muftir? Siya buka, kung siya puasa, fal yat'am, ma makna ta'ima, yat'amu, ya'kul. Tamam? Maun siya. Naam. طيب. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. إلى مين نعرفها؟ 23. باب ما يقوله من دعي إلى طعام. باب lawang pangadjian. ما يقوله wang unin hipamung sin manusia du'ya. Ma makna du'ya? Na-invite siya papagkaun fatabi'ahu ghayruhu. Ma makna tabi'ahu? Tabi'a yatba'u. Ma makna tabi'a? Fatabi'ahu ghayruhu. Ma makna tabi'ahu ghayruhu? Yurul siya sin duhaing din kanya. Tinya invite kau. Kari kau lang sinambuk tao. Invite kay mo. Puas maghrib. Mag-inom-inom kita habay. Kumaun kita on siya dia sinasaw. Invite iyan sadya kalong niya, pagpaakad kalong niya, hikuan, paakaraywan, hikuan niya. Ito sadya ka. Miyad tuman kau, tabi'a ka kayrok. Miya ka di muhallim. Imangkas pinambo. Sinuway ron na invite. Tama mo rin, hipamong, patawa mo yung nag-invite kayo. Na, nungkot. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامسة
فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. نعم. دين كان أبي مسعود البدري كرضاء سسن الله تعالى إن غنيا دعا رجل ننأبت ننبايت إن هاتي سندع عليني تيأبت سنهمبوك أسو النبي صلى الله عليه وسلم لطعام papagkaon صنعه له hinang sinusog yaon ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsa para halima tao sadya. Khamisa khamsa. Pila sadyain kakunahan? 5. Khamisa khamsa. Fatabi'ahum rajul. Ma ma'na tabi'a? Yurul. Yurul sila sinhambuk kusog. Yan ang napila. Unum na. Falamma balagha al-bab. Rasulullah may panghati. Di niya kaingatan inambuk usog yaon amo in mural di kaingatan sin Rasulullah bang okay ra tagda po atawakan di napagurol sinambuk yaon. Falamma balagha al-bab miabot man siya palawang Rasulullah yukaban na sila. Inaki sin Rasulullah pahambok kami nag-invited to. Inaki niya inna hadha tabi'ana. Sa unal tudlong inhi yurul kami long mural. Tamam? In invite mo pilara. 5. Inna hadha in inilong niya tabi'ana yurul kami. Fa in syi'ta man kumabaya long sin Rasulullah an ta'dhana lahu ijinan mo pasok paakaron mo na okay. Wa in syi'ta man ko isablong na mabaya raja' magbalik siya napabalik unta. Tamam? Unagi ka na si Rasulullah, magkulong niya mabaya, paakarunta na okay ra. Atawa, pauyo unta, na magbalik, pauyo unta, magbalik. Na, inyad tulong si mga ulama, apabila, way panghati mo sin kahalan sin naging bait, mabaya ka siya, atawakan di. Tamam? Ada pun bang saupa, makaingatan mo rin sa intaw nag-invite mabaya hat tao yaon kabayan na sin tao yaon mayroon dasa niya long sin mga ulama sa amo hindi mo kaingatan bang rakala sukop dahin pagkaon nito una kay sinusugid to qala bal adhanu lahu ya Rasulullah di sumagawa inaki sinusugya ya Rasulullah adhanu lahu tugutan ko na siya paaka na malipalaw na nangkan dahil ikaw isa mangkawala na invite kun ko bakad. Bukod mang invite tinambok, kumawas na ko magtulong mo, sindol na siya. Ay ko masipog din siya. Kaya wanan mga kabataan, wayroon kuwan. Misang biya mamasipog, maluban. Pag biya mamutakan sa jalong sinkuan, kublaan na kayo minto, may tayo nakakadin mo. Pag usbang dahil doon na naglilingkod, mga double pa makaon na rin sinamuntaw invite. Ini-invite, mbuk baso, sidol, yung ka na mga tuwo. Mara-ura kumana mo nasakan na sinuka niya. Imbiyat, ko maglangay simbiyat. Kung wala invite, ko mag. Tamam? Ako invite, alhamdulillah. Nah. طيب باب الأكل باب بلا باب kita biyaw. باب batna. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. Tawang pangadjian al-akl pagkaon mimma yali pagkaon haamuin sumuno maun kay mo bang unin sumuno maun kay mo ron nasidda ko kumaon mimma yalihi wa wa'dih iban pagpatumtum kaniya wa ta'dibih pagpinturo kaniya ta'dib adab tuaddibuhu addaba yuaddibu ta'dib pinturoon mo atawa kaninduan mo pangaddatan man yusi'u aklahu hisiusyuin bukun marayawin pagkaon niya bukun marayawin
Addat niya pagkaunan, asaa yusiu al-akil. Amun tauri may ngat magkaon. Patumtuman mo, hinduan mo, biya nilang aturan sin pagkaon, biya inin akhlaq, biya inin Rasul sallallahu alaihi wasallam. جيد؟ نعم. ورسائل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة. رأيتم الحديث؟ وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. قوله تطيش بكسر الطاء، تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثناه من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. دين كان عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما إن أغيه عمر بن أبي سلمة anak sin Salama asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa abukun siya ni anak sin Rasulullah, anak siya nara sin Salama daingkan Abu Salama, amimbanan niya nakauna. Na asawa siya sin Rasulullah o nasal anak niya. Ingan hi Umar ibn Abi Salama. Tamam? Inagi sin Umar, sibi pa siya. Law niya kuntu gulaman. Inkaunan ko law niya sibi pa in gulam ini mga hangpu tahon. Siyam tahon, hangpu tahon tag-isa. Gulam, usog. Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dain doon ako lang niya hijr. At inarain doon ako likusan sin Rasulullah, halawman sin Rasulullah, siyain, amuin, magjajaga kamo. Wa kanat yadi. Bang kami magkaon na lang sin Umar, mga bata-bata, po tahon. Amin, sa abusin namuin kusog magkaon. Iba namuin basag magkaon. Ha? Ang kaunan ko lang sin Umar bin Abi Salama, kanat yadi, kaunan lang na sin lima ko tatish. Inhati sin tatish, ini maglupad. Lupad biyan. Ha? Yari rin din lamay, makadto yan eh, kaabot man. Kasi maglupad. Maglupad lang nin lima ko hakalay-layan, ng sahfa, lay. Faqala li Rasulullah, inagilaw niya kako sin Rasulullah, ya gulam, ya kau, suhul. Amunin Umar, Samillah ta'ala. Pag bismillah na ako patuhan, sabutan na nga sin Allah ta'ala. Kung ko maglakso, magtuloy, magkawas, magkaon, bismillah na. Wa kul biyaminik, kaun kausin, lima mutuo. Kung kumaon, kung ko magkalawa, bihan, yari pa rin namin French fries, yari pa rin hamburger na hindi biha. Ayan, sadyak ko. Tuo, sa loob. Kung ko makita tao magbihan, hindu eh. Zayid, hinduan mo, baitan mo. Na, anak mo, magkaon lawa, hindu eh. Bukod mo pasara ni anak mo, magkaon wayron adab. Magkaon lawa bihan. Pag-uusway pag bismillah, hindu eh. Bismillah na ako lang. Ang kaya ba ng mga kamaasan, maliso, misan himindu ha anak. Kanda pagsulig sin anak, di misan may nga sin aturan sin, kami sila mapagkaon. Bangin maas di maghindu, in sumuno generation kato, tanyo, ummat di makaingat sin akhlaq pangagdatan. Isun himindu, nag-aaka marukain. Christian in himindo. Dukaing aaka men himindo. Ang kanday maas suway maghindo, magpinto do aka anak. Baba bata-bata ba sila. Inakisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik. Kaun ko sin tuo mo, sin lima mo tuo. Wa kul, iban kaun kaw, mimma yalik sin sumuno maun kayo mo. Kaun na ko. Mang mauus na noon na kamaan ko. Kung maglupa din mga kwan. Lima mo. Ha? Na, dili sa mao no bang sa upamaon lamay ro kaing mamaid ko lang mo tan. Jadi ko. Amo kun ka mo in
Ikaw sintabi ada kuman yun diya rahaldahan. Ha? Ikaw misa magsayo-sayo, magkahog ni mamanok sinto, marugtol mo na, masikbo mo na yung mga tubig sinto. Ayaw magbihan. So, kita bahanta. Jayid? Nah. Nabihat tuin paghindu sin Rasulullah kan Umar ibn Abi Salamah. سمن حديث وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. لأن كان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أو نهبو قسم أكل عند رسول الله كماون لأنه حضرت الرسول صلى الله عليه وسلم إن كأني لمن شمال لوا إن كأونا سنتو يأون متكبر لما يپagsagdahon لما يپaghinduan mangjurال kita man siya sin Rasulullah kimaun sin lawan niya unlagi ka na sin Rasul kul biyaminik kaon-kaon niya sin lima mo to di makatay mahinduan maabbo, mataasindahan. La astati' ano. Di ko lang niya kakausan. May kan kakausan niya sa inahin ng sabab, di siya mabaya siyang paghinduan. Di makatayma. La astati' di ko lang nakakausan kumaunto. Uy. Nalang sin Rasul, la astata'at. Mura-murahan, di mo nakakausan. Tinabay siya nagbusyok na, kisok na. Pagkain siya sabab sin takabbur nari siya tumayma sin panghindu sambil siya imian di kulang na kakausan sin kakausan niya na lang sila murah-murah di mo natul kakausan na miustajab sin Allah Ta'ala in du'a sin Rasulullah in usugad tu amuin karuahan sin Rasulullah bihadto fama rafa'aha ila fihi wala niya na bakas na angkatin lima niya tuupa pasimud niya in fi simud wala niya na naangkatin lima niya pasimud niya amin lima niya tuo sabab sin busong dengan Allah subhanahu wa ta'ala piara tungmon kani sabab sin uno takabbur niya pa amuin hakasabun na laniwan para Rasul sallallahu alaihi wasallam kanda ma mana'ahu illa al-kibar wayruun nakapagang kaniya muin kumaun sinto makay siya na muin lima niya tampal pa umalainkan takabbur kadamang ko hinduan kung kaya walang tawang mo hinduan maminom lawa lang mo to inom ko to siho da ba di magsibo inlaw yaban sinto inlawa syaytanin magkaupya tumtuman siya ko magsukol lang magsukol to alhamdulillah sukol sa ay ko isab maingat magpatumtum mo kumo isab sot-sotan na mga kitungan to lang mo so sa paaturan kumplito mo lang ito. Ayaw lawa. Habang siyari, jumural siya kaman niya na ipakita yung lawan niya. Na siya rin dagpakan mo. So, besi na mo yung usog yan amoy ni imyan ha Rasulullah la astati' di ko lang nakakausan. Sabab sin takabbur niya. Na inakika na sin Rasul. La astata'at. Di mo nakakausan tuod. Sambil paadlaw kiyamat. Nawapat siya niya na maangkatin. Lima niya to pasimud niya sabab sin busong. Takabbur niya ha pasahod na murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala naka kita niyo pangadjian adayng ha hadith amin nabasa na to katubtugon tanyo na rayni balik lumatun kita niyo pabab sumuno insyaallah subhanahu wa ta'ala wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin in hadithini ganap na isab sin hapalon niyo tamam sulatun niyo panihapalon sumungsong yun, magkhatam kita niyo sin al-arba'un as-safariyah.